Notice namta counseling date namta Dayat Sora kepada Jongga East Khalsil District counseling schedule for admission to the 2 years DLED program for the academic session 2023-25. Ka venue ka jaka kedai biapo Dayat Sora ngundap haban lej siapo Dayat Sora namta counseling mo. Take a port timing is 10 AM onward. The serial number berkataring 1 to 60 way adun rupo kandai 24 July 2023 Arab Sauteri Julai Nrupue hadu shispa arpo kandai Arab San Julai hadu Nrupue hadu shispa arpo kandai Arab San Julai shispa arpue hadu shispa prapue kandai Arab Sauteri Julai shispa prapuar hadu arspa asapar kandai Arab Sauteri Julai arspa asapulai hadu laispa kandai haka Arab Pratrik jong benai Julai te sakan mau bai gitu gini serial number kumbal apan mi haka tuga result lai serial number gidon laispa angut kiba pas ya ka written te gitu bisa cek nang tu pilih nomor bakan no serial number te sakan mau gini ki counseling date pat ki gibandra sakan mau candidate have to bring the following documents in original kan mau favorite original failing which they will be disqualified lada pimra pila do bain all educational certificate baro educational certificate and academic card mark sheet certificate kita din kambej na 10 12 degree postgraduate terter birth certificate caste certificate bar epic ini kebadan kamha sau jaj ini dan kam mahabanra de sakan mau banra ke epic ni kadon kamha nomor lada de nakawai ka district kinam sha epi lada pidai tang napo East Khalsil kinsha tangini jumtip kulijbun